Nasipakna Muhammad pasompana pitui seddi iana tu nade na waddim masarang suroi nato pasuroi. Dua naya attamakna napasei riwajo-wajoe narek komaso ilahirangi narek komatamai batengi. Telu naya riakkalenge narek komasoi linoi narek komatamai akhirai. Apa naya rimisalenge narek komasoi sipai narek komatama isai. Lima naya riatie narek komasoi nabiwi narek komatama ipuangi. Eneng naya rinyawai narek komasoi rupai narek komatamai alei. Pitu naya dirahasiai masui ia muto matama ia muto marade ia muto isem majepui niro Muhammad annesana ia maneng. Naya korosia annesana araseng naya sa nanyawai annesana ati annesana toi suruga mapitui. Naya annesana akalangi loh mahpud. Naya hai annesana watui annesana to wajo-wajoe. Naya alipue annesana penedingi annesana to nuru annesana to mani. Naya annesana gauku Muhammad koi rimakoi. Naya annesana alimu Muhammad koi rilempui. Isengi engkai rialimu Muhammad anu riaduangi getenge riada tongengi. Naya alindrunge malindrunge masa itu riada tongengi majepui ritu Muhammad. Naya anu mannesai dei sangadinna ikomi Muhammad pannesaingi. Iana tuo temate disuroi nato pasuroi natetongi alam peresunge wedding riala patola naria teperi di padan natau naria seri padanna riwindru makera naritula abalana. Ajepui Muhammad omporenna nuru na iya omporenna nuru koi mompo riwajo-wajoe. Na iya wajo-wajoe koi mompo riakalengi. Na iya akalengi koi mompo riati. Na iya ati koi mompo rinyawai. Na iya nyawai koi mompo dirahasiai. Na iya rahasiai koi mompo ripuanna. Ia naro ripolei Muhammad ia muto
paimeng direweki makkedai Allah Ta'ala upan caji Muhammad nakarena aliku upan caji sewa-sewai nakarena alimu Muhammad makkedai Allah Ta'ala ompo no Muhammad riman nesai mutalyanga walindrungio rewe pasiko rialindrungem manesai naya tosi talyako Muhammad walindrungi tosiko isem majepuiniro Muhammad temas sarangi makkedai Nabi tak duai madeceng ripahan ripajepui nasalama ki rilino letu ri akhirat mula-mulanna Allah Ta'ala maduanna aleta na iya isengen Allah Ta'ala posipai Muhammad posipai rahasiai posipai nyawai posipai atie posipai tubuh iana nariaseng sifat Muhammad nasaba polei ri Allah Ta'ala nakoi ri Muhammad manesarupanna iana riaseh ha iana mua na engka sifat rahasiae ri Muhammad karana masuku-sukuna ri Muhammad makkedai Muhammad pekko gina wettue kuposipa naidi muposipai pekko gatoi tepee muposipai naiya uposai makkedai Allah Ta'ala iana mua muposai iko tepee naiya uposipai nakarena mailo ka risompana di sompawa mailo tua ripoji na di pojia mailo tua riam masei na di mamasaya mailo tua diriorioi na di riorioi ka jaji upan caji ni aliku rilaleng aliku iana naiya uposai naiko muposipai nasaba iya nasumpai aliku iya muto pujiwi aliku iya muto mamaseri aliku iya muto mariorioi aliku bersambung